Sasisian part ngi pinasum bhai phi baro ashakanika channel kajungi but ngi kerman ba baro phi shat phi khlainut kan mau ban subscribe yakanika channel but turn on your notification bell ru khanang ba phinum do yaki videos kiwingi upload lada kumno phi kom ya like yaki video lani phim ju yo yaki notifications hapo ka YouTube phila ban follow ru ingi hapo ka Instagram account namar ha Instagram ngi ship pentep bai mala ka por lada ngi lada ban pelai yaka video ka bathamai timentang in page no yakanika post ka barang shala thamai hapo Shillong Meghalaya yakanika post la apply the North Eastern Council Secretariat lani ka NEC mentau benai arajar RPR ka kerteng juga nika post ka junior consultant kelas date lani ka tarik ba khado ba phila ban submit ki applications ka de how live how trek benai September arajar RPR yakanika post junior consultant ka balai ka way ka salary lani ka tolop ka de arpunya hujar hakshi benai ka place of work lani ka Jakarta kendai ha NEC Secretariat Nongrum Hills Shillong ke age limit lani ka kerta ka pada do ka de apsan senam bat ka bahaya do ka de sapsan senam ke educational qualification kalong kumne pelade ben pendap ya ka BA lani BSc haka economics lani BSc haka statistics lani mathematics lani BSc IT lani BCA lani BE haka computer science ki candidates ke beladab ya ka BA lani ka BSc haka economics lani BSc haka statistics lani mathematics ki dibandan chis 6 certificate course haka computer kom haka MS Word MS Excel MS PowerPoint baki wiki naka institute ke belak recognized daka state lani central government pitiru bandan minimum hours 6 experience haka statistical data ban analysis kin kam I preference ikut beladab ya ka MA lani MSc haka economics lani MSc haka statistics lani mathematics lani MSc IT lani MCA Ki candidates ki belong eligible bagi berkuaban apply kan ke post pihak ban pendap ya ka application form bar pihak ban submit syau Deputy Secretary Administration room number 405 NEC Secretariat Nongrum Hills Shillong syua ka live potrik benai September arajar RPR ya ki candidates ki bahasa shortlist lani syajit kin sepentip ya ka sengi bar ka por jang ka interview bar ka written test ya kan ka application form phila banyo na ka official notification but ya kan ka notification lani ka official advertisement ka bala apply hi da ka NEC al ai po description jangan di video de phila ban download but phila ban pule ada phika ban tips show pangki wiki patki details